ناحية بحشيقة هرج كevin دا بدارên zeytûnan hatin yasîn lê evê deverê gelek corên zeytûnan hatine firotin belê zêdetir ji 2 salan Bexşîqe li bin desthelata çekdarên Dewleta Îslamî da bû. Ji ber vê yekê bazarê zeytûnan bi êkcarî hat bû qutkirin. Belê piştî azadkirina evê deverê zeytûn firoş wekû caran li ser cadên giştî dest bi karên xwe girîne. والله بيشمرقة شو المصير خذيه سال بيشمرقة يجيب كمان مجبور ما هو دوسالني لا بطل عطال ما لا فاصلين لا شو لك لا تشتكي قالوا نكاتي ما يرضى زيتون فرشل انواع زيتون هيا زيتون هيا خستاوي هيا دقال هيا روماني طبيعي والحمد لله شو اليمن درجة هيك لا قبل لوقتي داعشي شو النية شو هم شو النية بس تقول الحمد لله شو الدرجة هيك هم بيشمرقة هم تحريكة شو اللي من باش زيت بينجا شارب بينجا اول شيء زيت زيتوني درجه طبيعي شرط اول علاجي هم العلاج علاج للسكري لا بلعيني لا زختي هم علاجي پرانیا بکرین زیتون فروشان پیشمرگنه جبرکو چپرین وان نزیکی زیتون فروشانه و دبیجن ام بردوام زیتونان دکرین جبرکو بهای وان گلکی ارزانه و جورین هر باش دهنه اوی بازاری امرو روژی تبدیلات مانه بدل کراوینو اگرینو بو نێو ماڵ و منداڵەکانمان بۆ سنووری پارێزگای هەولێر هاتوینە لێرانە کە ئێرانە بە سنووری نەحیەی باشق ناسراوە کە بەشێکە لە هەرێمی کوردستان بە مەڵبەندی زەیتون ناسراوە بە سەنتەری زەیتون ناسراوە ئەم ناوچەیەکی دەوڵەمەندە پڕ بە پیک و بەرەکەتە بە تایبەتی لە داری زەیتون بە ملیۆنان داری زەیتون لەم دەشتایە هەیە ئێمە وەکو پێشمەرگا کە ئەگەڕێنەوە ناو ماڵ و منداڵەکانمان بۆ ماڵ و منداڵەکانمان زەیتون ئەکڕن نرخێکی زۆر هەرزانی هەیە ئێرە لەگە شوێنەکانی تر سەرەڕای هەبوونە باژارێکی وێران و چۆلگیری ئیر و هەندە خەلک ژیانێکە ئاسایی لێدبورینن ناحیا بەحشیقە و زێدەتر ji sê mehaya hatiye azadkirin ji layê hêzên pêşmergeyî ve zeytûnfirûşên evî bajarî wekû caran karê xwe dikin û jiyaneke asayî dibûrînin. Kawa Emer dengê Emerîka, deşta Mosul, nahiya Bexşîqe.